Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministru, poštovane kolege. Predlogom ovog zakona o kojem se danas vodi rasprava, a znači da je Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava za osiguranje od nezaposlenosti, postavljeni cilj da u okviru postojećeg ekonomskog razvoja Crne Gore i odnosa ponude i tražnje na tržištu rada omogući veće zapošljavanje kroz stvaranje efikasnije zakonskog okvira za obavljanje poslova zapošljavanja koji će omogućiti godišnje planiranje aktivne politike zapošljavanja kao i praćenje njenih efekata, morao bi da bude proširen i na pravičniji odnos države prema nezaposlenom licu koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a koje je prije svega bez svoje krivice ambijentom stvorenim od strane države ostalo bez posla. Kad to kažem, tu prije svega mislim na obim prava, njegovo trajanje, novčanu naknadu i zdravstveno osiguranje. To jest na ona osnovna prava koja jedno nezaposleno lice ispunjavanjem određenih uslova, svakako utvrđenih zakonom, treba da uživa po osnovu prava iz osiguranja od nezaposlenosti. U tom pravcu ovaj predlog zakona je za nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koje po osnovu ovog zakona, kad se usvoji i stupi na snagu, treba da ostvaruje prava iz osiguranja od nezaposlenosti puno rigorozniji i nepovoljniji od važećeg zakona. Da li je to bila namjera predlagača, usudit ću se i reći ne vjerujem. Međutim, kako onda objasniti da dosadašnje rješenje da nezaposleno lice koje ima više od 25 godina staža osiguranja ima pravo na novčanu naknadu do ponovnog zapošljenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu, predlogom ovog zakona se ukida, kao što se i onemogućava ostvarivanje prava onim licima koja će se sutra naći na Zavodu za zapošljavanje da imaju 60 godina života muškarci, odnosno 55 godina života žene i po 10 ili više godina staža osiguranja, odnosno 50 ili više godina života i po 30 i više godina staža osiguranja, a već po važećem zakonu više od 7.000 lica koja se nalaze na Zavodu za zapošljavanje sa istim godinama života i istim godinama staža osiguranja ostvarila su pravo na novčanu naknadu u visini najniže penzije do ponovnog zaposlenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu. Onemogućavanje prava na novčanu naknadu budućim korisnicima sa tim godinama i sa tim godinama života i tolikim godinama staža osiguranja uz obrazloženje da će se na taj način stimulisati da aktivnije traže zaposlenje, najblaže rečeno je ironično. Osim uskraćivanja određenih prava iz osiguranja od nezaposlenosti, koja je važeći zakon omogućavao, predlogom ovog zakona povećava se i neophodni staž osiguranja koji nezaposleno lice prije prestanka radnog odnosa treba da ima da bi ostvarilo pravo na novčanu naknadu. Bez obzira da li to pravo ostvaruje 3 ili više mjeseci, a sve to, kako predlagač kaže, da se u okviru postojećeg razvoja Crne Gore i odnosa ponude i tražnje na tržištu rada omogući veće zapošljavanje. U tom slučaju, ako je to tako, nameće se logično pitanje da li je uslovima ovakve ekonomske situacije i ekonomske krize u Crnoj Gori, kad vlada postiče mnoge da napuste posao i svoju budućnost potraže na Zavodu za zapošljavanje, može se uopšte govoriti o onom proklamovanom cilju iz predloga ovog zakona većeg zapošljavanja. S tim u vezi, postičući ih da napuste posao, garantuje im status lica koja su proglašena tehnološkim viškom, što podrazumijeva i pravo na novčanu naknadu, a u isto vrijeme vlada predlaže novi zakon koji drastično pogoršava prava onih koji su bez svoje krivice maltene na poziv vlade ostali bez posla i preselili se na Zavod za zapošljavanje. Ono što posebno treba da brine jeste činjenica nejednake socijalne sigurnosti lica, odnosno odnosa države prema onima kojima su pravo na novčanu naknadu ostvarili po važećem zakonu i onih koji će ta prava ostvarivati po novom zakonu o kojem se danas vodi rasprava. Naime, važećim zakonom novčana naknada iznosi 60% od najniže cijene rada, odnosno 33 € mjesečno.
a predlogom ovog zakona 40% od minimalne zarade utvrđenim opštim kolektivnim ugovorom, odnosno 55 eura do potpisivanja opšte kolektivnog ugovora. S tim što nezaposlenom licu koje je već ostvarilo pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti na osnovu važećeg zakona, novčana naknada ostaje nepromijenjena i iznosi 33 eura mjesečno i u buduće za svo vrijeme njenog trajanja, zavisno od staža osiguranja. Takvo rješenje svakako dovodi do neravnopravnog socijalnog položaja iste kategorije lica samo zbog toga jesu li to svoje pravo ostvarili juče ili će ga ostvariti sutra. I na kraju, predlagač ističe kako su predložena rješenja iz ovog zakona usaglašena sa europskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama, što je svakako dobro, ali istovremeno previđa činjenicu da prema važećem zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz budžeta država se obezbeđuju sredstva za zdravstvenu zaštitu lica koja se na evidenciji nezaposlenih lica nalaze ukoliko sredstva za zdravstveno osiguranje ovih lica nijesu obezbijeđene na drugi način u skladu sa posebnim zakonom. Međutim, ovim predlogom zakona pravo na zdravstvenu zaštitu licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje obezbjeđuje se samo za vrijeme primanja novčane naknade. Zato, zbog svega toga mislim da predlog ovog zakona ne bi trebao da dobije našu podršku ako ga u međuvremenu sam predlagač ne povuče. Hvala vam.